Aimi isioni cia Ukamba nimendeka Matwaiisye Uimi ute wa kutumia ndawa na wa kusuvia mawithyululuko ula wisikanie ta organic farming. Witano ni kuma mweene kivila wa ngwatanio imwe ya Aimi ya kisilikali ya Kenya National Farmers Federation kana KENAFF. Sospeter Kanyingi ula waneena ivindani la wa kana ngwatanio ino yatwaaisya kikalo na Aimi kuvundisya yiulu kuseuvya vuo kwanza itesya kutumia ndawa va kauntini ya Masako. Daniel Mwangala no kuelezea. Mweene kivila wa ngwatanio ya Aimi ya kisilikali ya Kenya Farmers Federation KENAFF ni wakulia Aimi va ilembetanio kama matumie uimi ute wa utumia chemical kana organic farming ni kana kuivathana na mweisyo na kukana na fertilizer wa chemical. Kindu chambe uimi wa organic be ni kusuvia muthanga witu ula wa thukio ni ndawa ni organic ni atwaaisya ni fertilizer ino ya chemical miunda itu ni athukie muthanga itu ni athukie na yu organic ino enda kulinew muthanga witu withia muthanga nwacio kwa watu akwitene kila kingi ni nguthutha Machakos County Government when through means of agriculture ora ni mundu ekithito kingi muno piu kwenda Aimi maime na nzia ya ilete na director wa agriculture ila tukwata na ngwatanio wesu ma support Aimi na makwata na ngwatanio na Aimi Masako ibadilika itweke thi ya kuma cia riu ronya kwithia Nairobi ana consult la yukite withie guku ikithona thie nenge wale uneni wake ni wakwata mbau ni Ken Auma wa kuma ngwatanio ya Youth Forum for Networking urana kiwalesya kana Aimi ni metha makwata mavundisyo mauso yovo waki umuthi ondaendelea nake kuthuthia Aimi matumie nzia ithi cia uimi. Hivi leo tuko katika kaunti ya Machakos tukidhaminiwa na Lifeworks Global kutoka UK kufundisha wakulima jinsi ya kutengeneza organic fertilizer na vifaa walivyo navyo shambani, kwa mfano vile maziwa, samaki, mchele na hata vile nyasi. Na vile tumefanya katika kaunti ya Machakos, ndivyo pia tutafanya katika kaunti zinginezo katika nchi ya Kenya. Na tunaanza hapa na tutasonga katika kila kaunti, kila sub-county, hata kila ward. Ndiposa kila mkulima aweze kujitengenezea mbolea ambao ni organic, inafurahisha vyakula, ifika kwenye meza nawe pia utakuwa na furaha. Ni mwa Aimi ala makwata masomo mamithineli ala metwa yuva musini wa Masako. Na utasaidika kutoenda kununua ile fertilizer ya duka. Ni wewe peke yako utajitengenezea kama mwananchi na utapata chakula mzuri. In fact katika ile mbolea tumetumia imeathiri watu wengi, hata kama tunainunua it's very costly na inaleta magonjwa na madhara katika miili yetu. Mimi kile naimisha wa Kenya wetu tutumie njia ya rahisi kufanya kilimo. Tutengeneze mbolea yetu sisi wenyewe, itakuwa rahisi utanganga. Wala ni wa kuvundisya Aimi uvaniwa kutoa kauntini ila si ilembetani ya Lower Eastern nikenda kuendea na uthuthia Aimi kutumia nzia cia kiumuthi na kuivathana na kutumia chemical ila meweta kana ivindani ukite nitona kwithiwa sina mwisho. Aimi umuthi mamathiwa munthi mbakithome alimu mausomethesya langi nimeuthia kuya nthi kuya mashinani mambe usomethia andu aingi kwa wingi withia andu nitwauma uchani wa uimi tondu uimi nwithetwe very expensive mara fertilizer oketha ndikuo na fertilizer no ila ya chemical nio yanangite miunda nio thinite andu uimuketha ulato wa uimuka ukathea nthi muno na yuo munthi nitwakona wia munene nitwamanisya Aimi maitu mithemba itatu ya usuvia fertilizer. Undu wambe mambe umanigwa usuvia fertilizer wa kutumia iya, kutumia musele, kutumia molasses na ni laisi piu tondu kusuvia ta 20 liters plus 20 liters cia busu situmia kindu kinini muno piu. Wena silingi mana thantatu nwailite kusuvia cost yayo nwailite kuthwa sindu ila sonya kutethesia kusuvia bo wakwe anaeka 5 nosu nundu wose ngetondu ni fodia ya ukuna mbemba ya ukuna mboso ya ukuna mboka cionthe. Daniel Mwangala, Tungwe TV, kuma kauntini ya Masako.